Ndagira ngo mbabwire ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byamaze guhindura isura, ibintu byafashe indi ntera. Abanyamulenge bakomeje kwicwa mu buryo bukomeye cyane, bamaze iminsi batabaza bavuga yuko barimo barakorerwa jenoside. Mu by'ukuri ati ingabo z'u Burundi, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'indi mitwe bafatanyije yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo barimbure ubu bwoko bw'abanyamulenge. Bamaze iminsi babitabaza ndetse banabivuga basaba imiryango mpuzamahanga ko ikwiye kugira icyo ikora igatabara abaturage hakiri kare. Hanyuma rero bivuga ko ingabo za RDC zagiye kugaba ibitero bikomeye cyane zifashishije Sukhoi hafi y'inkambi z'abanyamulenge. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye igitero cy'indege y'intambara ya Sukhoi hafi y'inkambi yahungiyemo abanyamulenge ya Mikenke na Rwicankuku mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Bivuga yuko rero ari igitero gishobora kuba cyanaguyemo n'abantu, ariko kandi ku rundi ruhande turarebera hamwe urugendo rwa Emir wa Katari, uyu ni Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mu Rwanda. Ruvuze iki? Ese ko byavuzwe ko yaganiriye ku bibazo by'umutekano muke uri mu karere k'ibiyaga bigari harimo n'igihugu cy'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo amasezerano u Rwanda rurimo ruragirana na Kongo mu biganiro biri kubera Washington DC, Katari n'igihugu cya Togo nabo baritabira, ariko bitabira nk'indorerezi. Ariko kandi Katari niwo muhuza wa M23 na leta ya Kongo. Uruzinduko rero rwa Emir wa Katari ruvuze iki ku mubano w'ibihugu byombi? Ruvuze iki kuri ayo makimbirane ari mu karere, ndetse ibihugu byombi birimo birakora ibishoboka byose kugira ngo birebe ko amahoro yakongera kuboneka. Nkwibutse ko ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba ariko byagaragaye ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda na Emir wa Katari bari mu rwuri rw'inka z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu karere ka Bugesera, ndetse rwose akaba yamugabiye inka z'inyambo. Turaza kurebera hamwe rero icyo uruzinduko ruvuze rwa Emir wa Katari mu gihugu cy'u Rwanda ku bijyanye n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ikindi ndakubwira ko intumwa z'u Rwanda na RDC zatangiye kuganira ku isenywa ry'umutwe wa FDLR ugashyirwaho rwose akadomo. Uyu ni umutwe wakunze kuzonga igihugu cy'u Rwanda, wagiye ugaba ibitero bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda ugamije guhungabanya umutekano w'Abanyarwanda. Ni umutwe kandi wiganjemo abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 muri Mata, hanyuma rero bakaza guhungira mu burasirazuba bwa Kongo, icyo gihe yari Zaire. Bagiye rero bisuganya bavuga yuko icyo bagamije kuza gukura ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu minsi mike ishize witwa Lieutenant Colonel Octavien Mutimura, umuvugizi wa FDLR Foka rero akaba rero yaravuze ko batazigera barambika intwaro hasi, ahubwo bazarwana kugeza igihe Kigali izemerera ibiganiro. Ese koko mu by'ukuri ntabwo bazigera barambika intwaro hasi nibatazirambika nk'uko bikuye mu masezerano ya Doha, ndetse amasezerano ya Washington DC bivuga yuko mu gihe banze kurambika intwaro hasi ngo bishyikize leta cyangwa se ingabo za MONUSCO bazarwanywa ku ngufu nk'uko byagiye bigaruka. Hanyuma witwa Vladimir Putin, ni perezida w'igihugu cy'Uburusiya, yavuze ko abayobozi ba Ukraine ari barusahurira mu nduru. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko abayobozi ba Ukraine bahindutse agatsiko k'abagizi ba nabi katita ku gihugu cyabo, kandi ko babayeho mu buzima bw'akataraboneka mu gihe igihugu cyabo kibabaye cyane, nk'uko uyu mukuru w'igihugu cy'Uburusiya yagiye abigarukaho. Reka rero mbaye ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Mbabwire ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye igitero cy'indege y'intambara ya Sukhoi hafi y'inkambi y'abanyamulenge bahungiyemo rero ya Mikenke ndetse na Rwicankuku mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iki gitero cyagabwe ahagana saa 7 z'igicamunsi cyo kuri 21 Ugushyingo 2025, gikurikiye ibindi bya drone bimaze iminsi bigabwa muri utu duce, bigaragara ko bigambiriye kwica abasivili b'abanyamulenge bahahungiye. Umutwe wa MRDP twirwaneho usobanura ko tariki ya 15 Ugushyingo drone y'ingabo za RDC yagabye igitero muri Mikenke yangiza inzu z'abaturage. Tariki ya 17 ariko Ugushyingo irasa muri Rwicankuku ikomeretsa abaturage. Vice Perezida wa MRDP twirwaneho ushinzwe ibikorwa bya politike n'imiyoborere na diplomasi, Alexis Mugisha Nkurunziza, yatangaje ko ibyangirikiye muri iki gitero cya Sukhoi cy'uyu munsi bitaramenyekana, kandi ko ahantu izi ndege ziri guturuka hataramenyekana. Umunyapolitike Moise Nyarugabo yatangaje ko Sukhoi yari imaze kurasa muri Mikenke na Rwicankuku yanyuze mu kirere cya Minembwe yerekeza mu cyerekezo cy'umujyi wa Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Moise Nyarugabo yagize ati igikuba cyacitse mu baturage nyuma yo kurasa indege yagurutse inyura hejuru ya Minembwe yerekeza Kalemi. Amashuri arera, abanyeshuri n'ababyeyi bahishe mu bihuru mu mvura y'amahindu.
kwa 20 Gushyingo Sukhoi ebyiri zagaragaye mu kirere cyo muri Minembwe inshuro nyinshi, bisa naho zari rero mu myiteguro kugaba ibitero ku batuye muri iki gice no mu bindi bihana imbibi n'aka gace, nuko rero byagiye bigaruka muri rusange. Bakomeje gukorerwa mu by'ukuri ibikorwa bibi cyane, baricwa, barahunga, barameneshwa munsi kundi, bamaze igihe rero bandikira imiryango mpuzamahanga ko yabatabara kuko ngo barimo barategura ibitero bikomeye cyane muri aka gace bigamije kurimbura ubwoko bw'Abanyamurenge. Reka turebere hamwe uruzinduko rwa Emir wa Qatar mu Rwanda rugamije iki. Umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yashimiye Perezida Paul Kagame umuhate yakomeje gushyira mu gushyigikira gahunda z'amahoro zigamije gufasha akarere ka Afurika ibiyaga bigari. Mu gitondo cyo kuri 21 Ugushyingo 2025 Sheikh Tamim karibwo yasoje uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 mu Rwanda rwari rugamije kongerera imbaraga ubufatanye buri hagati y'ibihugu byombi. Emir wa Qatar yatangarije ku rubuga rwe nkoranyambaga rwa X ko yagiranye ikiganiro cyagutse na Perezida Kagame kijyanye no kurebera hamwe amahirwe yo kwagurira ubufatanye. Yakomeje kandi ashimira umukuru w'igihugu ati Qatar n'u Rwanda bihujwe n'umubano ukomeye cyane ugenda ukura kandi utera imbere byihuse ugana ku rwego rutanga icyizere rw'ubufatanye n'inyungu zihuriweho. Ndashima umuhate wa nyakubahwa Perezida Kagame mu gushyigikira gahunda z'amahoro mu karere igihugu cye giherereyemo. Kuva muri Werurwe 2025 ubwo Sheikh Tamim yahurizaga Perezida Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Doha, guverinoma ya Qatar igira uruhare rukomeye cyane mu gukemura amakimbirane yo mu karere ka Afurika ibiyaga bigari. Guverinoma ya Qatar ihuriza leta ya RDC n'ihuriro rya FC23 mu biganiro bigamije gukemura impamvu muzi z'amakimbirane ari hagati y'Abanyekongo, ikanashyigikira ibiganiro by'amahoro Washington bihuza RDC n'u Rwanda. Perezida Kagame n'abandi bayobozi bo mu Rwanda bagaragaje kenshi ko iki gihugu cyifuza ko akarere kagira amahoro arambye kugira ngo gatere imbere, kandi ko leta izashyigikira gahunda zose zigamije gukemura ibibazo bikugarije. Uretse kuba u Rwanda rwitabira ibiganiro bya Washington, runashyigikira ibihuriza AFC23 na leta ya RDC i Doha ifatanyije n'ibindi bihugu birimo Amerika, Togo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU African Union. Mu kiganiro biro ntaramakuru Q&A byo muri Qatar, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Laurent Macron nawe yashimye uruhare rwa leta ya Qatar ikomeje kugira mu gukemura amakimbirane hirya no hino ku isi. Laurent Macron yagize ati mu rwego rwa politike leta ya Qatar umufatabikorwa wizewe ati ku mahoro n'umutekano duha agaciro uruhare Qatar iri kugira mu buhuza ku bibazo mpuzamahanga bikomeye ati birimo n'icyo mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Kagame yashimye ubufatanye bukomeye bw'u Rwanda na Qatar bwashimangiwe n'uruzinduko rwa Sheikh Tamim, agaragaza ko umubano mwiza ibihugu bifitanye utuma bikomeza gukorana neza. Agize ati u Rwanda rushima cyane ubufatanye bukomeye bufitanye na leta ya Qatar n'ubucuti bwihariye bukomeje kuyobora ubu bufatanye. Tuzubakira ku byagezweho muri uruzinduko dushyira imbere by'ingenzi duhuriyeho ku bw'inyungu z'ibihugu byacu n'abaturage bacu. Laurent Macron yasobanuye ko guverinoma z'ibihugu byombi zifatanya mu nzego z'ingenzi zirimo ikoranabuhanga ndetse no guhanga ibishya, uburezi, ingufu n'ubuhinzi. Guverinoma ya Qatar yifatanya n'u Rwanda kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera bitezwe ko kizuzura muri 2027 gitwaye miliyari 1,300,000 z'amadolari y'Amerika. Ni ubufatanye bushingiye ku masezerano impande zombi zagiranye muri 2019. Guverinoma ya Qatar kandi itera inkunga umushinga wa Zero Out of School wo gusubiza mu mashuri abana bose batakiga watangijwe na Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda n'umuryango EAA Foundation muri Qatar muri 2023. Minisiteri y'Uburezi igaragaza ko binyuze muri mushinga biteganyijwe ko myaka 5 uzamara abana b'Abanyarwanda bagera ku 177 bazasubizwa ku ishuri. Laurent Macron yashimiye guverinoma ya Qatar kubwo gutera inkunga umushinga wo gusubiza abana ku ishuri, agaragaza ko ishoramari iri gukorwa n'u Rwanda bishimangira umubano utanga umusaruro uri hagati y'impande zombi. Mu rwego rw'uburezi kandi Laurent Macron yasobanuye ko hari abanyeshuri b'Abanyarwanda biga muri Qatar kandi ko u Rwanda rwifuza ko hajyayo benshi bakajya guha ubumenyi bazifashisha mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Ati dufite abanyeshuri b'Abanyarwanda bari kwiga muri Qatar kandi twifuza ko abandi benshi bajyayo, ibi nabyo biri muri gahunda yacu yo guteza imbere ubukungu bwacu. Mu ruzinduko Perezida Kagame yajyanye na Sheikh Tamim mu rwuri rw'inka ze ruherere mu Kibugabuga mu karere ka Bugesera. Mukuru w'igihugu yagabiye Emir wa Qatar inka z'inyambo, ni ikimenyetso cy'ubushuti ndetse n'ubwubahane ku mpande zombi. Reka amakuru yacu rero nyasoreze kuri iyi nkuru
ntari nasoza reka mbabwire ko inama ya kane y'urwego rw'umutekano ruhuriweho n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaganiriye ku cyiciro cya kabiri cy'ibikorwa bigamije kubahiriza amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC harimo n'ingingo yo gusenya FDLR. Iyi nama rero igenzurirwamo intambwe zimaze guterwa zishingiye ku masezerano y'amahoro ibihugu byombi byagiranye ku 27 Kamena 2025. Umujyanama perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afurika yitwa Masad Boulos abinyujije kuri X ku itariki 21 Ugushyingo 2025 yavuze ko impande zombi zarebeye hamwe intambwe imaze guterwa mu kubahiriza amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono ku 27 Kamena 2025 i Washington DC. Zanasuzumye uko bikubiye muri gahunda y'ibikorwa CONOPS igamije kurandura burundu umutwe wa FDLR n'imitwe itwaje intwaro byubahirizwa. Ati u Rwanda na RDC byahamije ko bifite ubushake bwo gushyira mu bikorwa gahunda y'ibikorwa by'umutekano igamije kubahiriza concept of operations. Abagize urwego rw'umutekano ruhuriweho barebeye hamwe intambwe yatewe ku cyiciro cya mbere, baratangira ibiganiro ku cyiciro cya kabiri harimo ibikorwa byo gusenya FDLR ndetse no kuvanaho ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda. Intumwa zitabiriye ibiganiro zirimo iz'u Rwanda, RDC, Qatar na Togo ifatwa nk'umuhuza wagenwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe na komisiyo ya AU African Union. Muri Nzeri 2025 byari byatangajwe ko ingamba zose zigamije kugarura amahoro hagati y'u Rwanda na RDC igomba gushyirwa mu bikorwa bitarenze impera za 2025. CONOPS ni amahame ya gahunda y'ibikorwa ihuriweho mu kurandura umutwe wa FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ayo mahame yari yaremejwe ku itariki 31 Ukwakira 2024 n'inzego z'ubutasi z'impande zombi mu biganiro byabereye murangura. Gusesengura rero niyo pfundo muzi y'amasezerano yasinyiwe muri Amerika. Ubwo yemezwaga bwa mbere RDC yanze kuyasinya gusa iza kuyemera. Icyo gihe byari byemejwe ko u Rwanda na RDC hari ibyo bisabwa kugira ngo rero amahoro agerweho ku mpande zombi. Ku ruhande rwa RDC rwasabaga gusenya umutwe wa FDLR, gufasha mu gucyura abagize FDLR kubakorezwa mu Rwanda, kandi RDC igaharanira ko amahoro n'ituze biboneka mu karere k'ibiyaga bigari. RDC kandi yasabwe ko igomba guharanira ko impunzi n'abavuye mu byabo bongera gutahuka. Muri ayo mahame u Rwanda rusabwa gukora ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho ku mipaka no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze abarwanyi ba FDLR, ibintu rumaze imyaka irenga 25 rukora. Amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC arimo ingingo zigaruka mu kubaha ubusugire bwa buri gihugu ndetse no gukumira amakimbirane, harimo kandi guhagarika imirwano, kwambura intwaro no gushyira mu buzima busanzwe imitwe itari ya leta yitwaje intwaro. Bitegejwe ko imirimo y'inama izarangira mu minsi 90 kuko nibwo bitegejwe ko ibikorwa byo gusenya FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho bizaba birangiye. Byatangajwe ko iminsi 90 ivugwa mu masezerano y'amahoro yari yashyizweho yo gusenya FDLR n'indi mitwe ikorera mu burasirazuba bwa RDC itahise itangira kubarwa. Amasezerano agishyirwaho umukono ahubwo yatangiye kubarwa kuva igihe inama ya mbere y'urwego yateraniye muri Kanama 2025. Munyemerere amakuru nyasoreze kuri iyi nkuru mbabwire ko perezida w'Uburusiya yitwa Vladimir Putin yavuze ko abayobozi ba Ukraine bahindutse agatsiko k'abagizi ba nabi katita ku gihugu cyabo kandi ko babayeho mu buzima bw'akataraboneka mu gihe igihugu cyabo kibabaye. Yabitangaje kwa 20 Ugushyingo 2025 ubwo yasuraga ingabo ziri gufasha Uburusiya guhangana na Ukraine mu ntambara. Bwana Putin yavuze ku bibazo bikomeye cyane bya ruswa biri kugaragara muri Ukraine, anenga bikomeye abayobozi b'icyo gihugu. Ati ubu si ubuyobozi bushingiye kuri politike muri Ukraine, ni agatsiko k'abagizi ba nabi kimakaje byo kwigwizaho umutungo. Bigaragarira buri wese ko abayobozi babayeho mu buzima bw'akataraboneka batita ku mibereho y'abaturage basanzwe muri Ukraine cyangwa se ku basirikare basanzwe. Yavugaga kuri Timur Mendeche, umwe mu bantu bari inshuti y'akataraboneka na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky wahunze mbere y'uko atabwa muri yombi akekwaho ibyaha bya ruswa. Bivugwa ko yabagaho mu buzima buhambaye aho n'ubwiherero bwe ngo bwari bukoze muri zahabu. Iki kibazo cyatangiye kumenyekana mu cyumweru gishize ubwo ikigo cya Ukraine gishinzwe kurwanya ruswa cyatangazaga ko gitangiye iperereza ku itsinda ry'abanyabyaha ariko bo mu nzego nkuru riyobowe na Mendeche. Yakekwagaho kwiba hafi miliyoni 100 z'amadolari Amerika mu kigo cya leta gishinzwe ibijyanye n'ingufu za nucleaire cyitwa Energoatom gikoresha cyane ku mfashanyo z'amahanga. Nubwo Mendeche atafashwe, abandi bayobozi benshi bakomeye bavuzwe muri iki kibazo bagizweho ingaruka, byatumye minisitiri w'ubutabera witwa Germane Gurkchenko ndetse na minisitiri w'ingufu witwa Svetlana Grinchuk bakurwa ku mirimo yabo. Reka mbashimire, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.